Anjette tälkälkä mispuat ona kolmat joiki. Maatselas Mikkelissähän niies, kuhtakalka joik täällä etseämitä odbjörka. Luodilles on iespitjan ja haalieden ja kunnejahtit etseämitä, kolla nu finjaluntot onmos. Jo. Now it's the third participant's turn to get on stage. Nils Mikkelsen Sara is from Maje and he's going to joik his wife Oddbjörg. He has made the joik for her because he wants to honor his wife. Nils Lägeborre, the stage is yours. La 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 Hyvä olo kiihtyy.